kahle siyafunza. Amen. And so masifunza ke vele nale pace yethu nangeke ifane exactly ne pace yasenkonzweni. Uthe umlangeni lesizathu sekuthi sifunzela ukuthi mase sibeka ku platform yasenkonzweni sishumayele tinto leti relevant to the scriptures. Amen. Ngoba inkonzo iyashisa, inkonzo iyagijima, ukhanza sesikhotisha tinto leti out of the truth of the scripture. So kungako ke kubalekile ukuthi tikhathi tekufunza tibe tinyenti futhi sihloniphe. That's right. Ngiko sakhe ama platforms lamanyenti ukuthi bazalwane basitakale sitokhula sibe ngilomtimba njengoba Kristu abheke ukuthi sibe ngiko. Afuna ukuthi sibe ngumtimba waKristu lo distorted. Kuba distorted noma konakala sonakala ngelwathi. Masiphethe kungadi ignorance. Lo mtimba uyonakala unetilonza. Unetibati. Kunemathumba kulo mtimba uma ngabe singumtimba waKristu kodwa sibe sine tinto letikhomba ukuthi asati we are walking and moving in ignorant. Asibo ke bantu bekungadi thina. Thina sibantu belwati. We are called into knowledge. Sibitelwe elwatini. Hallelujah. And funa silithanze elwati, silihloniphe elwati. Sitinekele futhi kutelwati. Ayibonga inkosi. Amen. Okay, knowing the biblical times and seasons. Amen. As sikubuka lokho funa sibuke biblical time. Lababhala biblical time, and then sibuke prophetic fulfillment. Bese sibuka the present reality in Christ. Understanding biblical time, understanding prophetic fulfillment, and understanding the present reality which is in Christ. Amen. And the approach yethu kubuka konke lokho incike la kulolo kuthiwa tikhathi tekugcina lesetagcwaliseka. Tikhathi tekugcina lesetagcwaliseka. Kumcoka lokho ukuthi ukubambe the fulfilled eschatology. Tikhathi tekugcina lesetagcwaliseka. Number 2, lesifundo sethu phinde sihinje up on the in Christ realities. Uma ngabe sekwagcwaliseka seyinde sesibhekile manje sesibheke lokhu lokungiko sibili kuKristu. Amen. Mangabe lokho sekwagcwaliseka siyabonga ukuthi sekwagcwaliseka bekukhona bekusebenta kwabasebentela. Amen. Then sekubhekeke ini manje sithi ke sekubhekekile manje noma lesekukhona ngiloko lokuthiwa lokungiko sibili kuKristu. Kusho kuthini lo? Kusho ukuthi lokwagcwaliseka bekungasiko lokungiko sibili bekuthi thundi. Amen. Bekuyimifanekiso. That's right. Bekuyimisimeto. Bekuthi profeto. Bekuthi thembiso. Hallelujah. Amen. So kahle umlangani sokutsinzile. So mase sisuka ke from the shadows, the types, the rituals, the sacraments, the prophecies and the promises. Mase singala kulokungiko sibili kuKristu asidi nalokwa. Uthe umlangeni mase singala sesiphethele ilambu laKristu. Amen. Sikhanyisa lokwa ngoba nako lokwa nguloku. Amen. Uthi Peter
this is that. Hallelujah. And so uma ngabe athi Peter, this is that, lokho bekukuma shadows bekusethi thuntini. That's right. But Peter so uphethe ilambu la Kristu. So ukhanyisa lokwa ngoba labanye batasiinterpreta kabi bathi sihlanekela iBhayibheli noma asifundzisi lokho seBhayibhelini. No. Konke lesikufundisako kula Bhayibhelini. Manje umehluko ngilokuthi siphethe ilambu. Okay. Amen. Sikhanyisa lokhu la Bhayibhelini sitobuya nalokhu lokungiko sibili kuKristu. Ngoba lokhu la Bhayibhelini lakho lonke kungaKristu. Amen. The entire Bible is all about Christ, but in shadows. Amen. And so mangabe kunjalo ke sifuna ukuthi ke mase siyawulifunza iBhayibheli singayi nje yaba siye siphethe leli lambu. Leli lambu ke laze umlangeni ngulokuba born of God. Glory to God. Born of the Spirit. Amen. The lamb is the Spirit. Ngoba letinto letingito sibili ta Kristu, tinto letingito ta moya. Kanzi lapha etithundini bekutinto letifanekisa lokungiko sibili. Amen. Amen. So ke afuneka sihlaleke emifanekisweni. Lonke iBhayibheli lakho lilayishe imifanekiso lonke. Amen. From Genesis to Revelation lilayishe imifanekiso. Encwadzini tebapostoli, the apostolic books, epistles, ngilafike sikhanze khona ke lelambu bapostoli sebayakhanyisa. Amen. Ngende kuthole ukuthi basakhanyisa akukakhanyi kahle. Yiko ke sesina isikolo ke sokuqhubeka sikhanyiselana ukuthi this is that. Sikupita ukuthi ke this is the reality of the shadows. Hallelujah. The in Christ realities. Ngoba letinto letingito sibili titfolakala kuKristu. Hallelujah. Amen. kuKristu yindzawo yethu yaphakade. Ngoba Kristu akafanani na Jesu. Correct. Amen. Hallelujah. Jesu sithundi. Hallelujah. Kristu ngiko sibili. Hallelujah. Sine asisito tikhondita Jesu. Hallelujah. Futhi asisibalandzeli ba Jesu. Amen. Sine sibalandzeli ayine balandzeli sine sikuKristu. We are in the reality. That's right. So konke la kwenda Jesu abekwenda etithundini. Ngiko asakhi tifundziso ngema gospels. The Matthew, Mark, Luke and John. Astakhi tifundziso telibandla sithathela lapha. Astakhi tifundziso telibandla sithathela encwadzini yema Acts. Ngoba libandla lapho lisaqathutiswa. Lelibandla lema Israel. Likhishwa etithundini linikiswa ku reality. Amen. Oh hallelujah. So the Bible lonke ligcwele ema time frames. Lonke iBhayibheli lakho ligcwele tikhatsi. Ngoba letinto tacalwa kuze tite ufezakala. Emathi fezakala kunenjongo. Kunesizathu ukuthi tifezelwani. Le njongo mayiphuma yona ke yaphakade. Futhi mase tigcwalisiwe letinto tahlangabetwa tanikwa kungiko bato ngale sekunemaphakade. Amen. Maphakade ayuthayeta. Glory. Maphakade sekefika. Hallelujah. AkuKristu. Eternity is in Christ. Ngiko ufuna ukuthi ube born of the Spirit in Christ. La kulenzawo lewe kuleli velelo ngilakukethwe khona ke lamaphakade. Lo longiko kuKristu akuseyushintsha.
Hallelujah. Amen. Ngeke wena usale makiwe ezulwini. Ngoba sewuvela ungale. Hallelujah. Ngeke futhi mabahlwithwa usale ngoba sekwahlwithwa. Hallelujah. So ufuna sikudefine ke lokho ke ukuthi kwendeka nini, kwenziwa ngubani, akwenda kubo bani, wena ufeatureisha njani la. Amen. Are we together? Hey. Angicabanga ukuthi ngawucetha le nkulungisela I've got 53 subtopics. Ngindeka siqhubeke nabo ku online. But le sakuthola namhla uthokome. Amen. Ngoba kufunza lwathi akupheli. Amen. Siyawuhlala nje sinje. Amen. Hallelujah. Asesiqaleni ngelivesi. Amen. Ephesians chapter 2 verse number 14. Usafuna livesi lakho kunenzaba itholakala kuphi lenzaba ku Chronicles ikhuluma ngemadodana aka Isaka. Kuthiwa emadodana aka Isaka wona lokukhulu lagcina atiwa ngabo, atiwa ngekuthi ayadadi tikhatsi. Number 2, akagcini ngekwathi tikhatsi, aphinze futhi athatha irresponsibility yekuthi atshele Israel ukuthi kufanele ukuthi enkeni ngasikhathi bani. Amen. Ukuze Israel angaphili sinome kanjani. Israel angaphili randomly, but Israel aphile purposely within the time frames. Bekufuna ukuthi Israel athi ukuthi ufuna endeni kule tikhathi labekelwe kuto. Ngiye uma ufunda iBhayibheli tikhathi timqoka tiyarekhodwa. Amen. Ukuthi Israel wahlala isikhathi esingakanani kuphi wendani. Hallelujah. Nabafika abaprofeti boDaniel abaprofeta banika tikhathi specific times, specific time frames. Bakhulume ngesikhathi netikhathi nengcenye yesikhathi ngiyabekisa. Amen. Beba specific ema prophecies abo bekanema time frames. Amen. Mawelukela ku New Testament, New Testament yonke iphesema nakulokuthiwa ngema time statements. Kanzi lo ikuthatha le ku Old Testament. Masifunza incwadi ya Genesis nayo kusuka ekuqaleni isitshela ngesikhathi in the beginning. Amen. The intro, the prologue ya Genesis mayingeniswa lenzaba ingeniswa ngesikhathi. Hallelujah. Lokusho ukuthi mayingeniswa simqoka isikhathi ekungenisweni kwale nkulumo from Genesis. Caphela ke sho ukuthi lokho uqhubeka kwale nkulumo ifuna ihloniphe tikhathi. Mama kuthiwa in the beginning God created heaven and earth. So ukuthi angakendi konke kwabitha ukuthi kube nesikhathi, kubekwe isikhathi. Ngoba konke lokhu la kwenda uNkulunkulu ukwenda within a time frame. Amen. And number 2, the time frame inelulwimi lwayo, language. Lesithi lulwimi lesivumelwano. Amen. Naletikhathi tikhungelwe la kulolu lwimi lesivumelwano. Covenantal language. So mawufunda iBhayibheli funa uyazi le language yesivumelwano. That's right. Ungalifunzi iBhayibheli ungakafunzi ilanguage yalo. Amen. Ngamane ume ushaye sakusida. Nabo ufuna yoshumayela sabakhela leshumayelo sikuposele. Bese ke sowufike uyikhulume njengoba sikuposele. Come on. Amen. Akusisicala lokho. Le dinqwasi leBhayibheli
bekuthi ishumayelo teletiya emabandleni tinikwa labafundisi balawo mabandla bo Timothy bo Titus bo Epaphras bonke lapha uma abhala umpostoli abatshele ukuthi leyo ncwadi leyo yase-Ephesus nikohamba neyifunza naseKolose naniphume eKolose niye eThesalonika yona leyo ncwadi. Amen. Ngoba sekude lobusha lefuna ukuthi wena ute nabo sambulo sesivele sikhona. Amen. Lapha nje kuthi wathi pride ukuthi yena uhamba kute sambulo. Sambulo sacedwa. Hallelujah. Sasetshelwa sacedwa. Singenani lamuhla ute ukhuthatana sitshelane ngaloku la. Uthi lokhu nako lokungiko sibili kwaloku nako. Hayi ukuthi sitawungithusa siniwunge ngokuthi sathi kakhulu kude sikwatiko lesinitshela kona ngiloko. Amen. Manje ufuna ukuthi ufake letibuko. Amen. Nangabe usethe tibuko utithene. Okay, let's go to Ephesians 2 verse 14. Amen. Ngoba yena ukuthula kwethu lo wenda lokubili kwaba kunye ngekufa kwakhe wabhidlita lubonza lwebutha lolwaluhlukanisa. Amen. For he himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Lolubonza lwebutha selwabhidlitwa. Shokuthini lokho? Shokuthi sekude sivumelwano lesidzala. Amen. The wall of hostility, the wall of separation was broken down. Mangabe it was broken down. Shokuthi sekude ndawucala ngithini? Sekude Israel. That's right. Amen. Sike sahlabela ingoma lethi uyabuya Israel. Noma abuyi. Amen. Kude Israel lokhona, kude Israel lobuyako. Hallelujah. That's right. Because through Christ and in Christ kwasekelwa sivumelwano sinye. Rechazinza. Sivumelwano sinye. Nkulunkulu ula kulesivumelwano ngaKristu. Sewaphuma esivumelwaneni ngaIsrael. That's right. So sekude ireference la yawuphize ayele uNkulunkulu kulo Israel loya wesivumelwano. That's right. Ngoba lo Israel loya waphelelwa tikhathi. Okay. Hallelujah. Amen. Wasungulwa esikhatsini, waphila esikhatsini, samphelela sikhathi. Hallelujah. Amen. Masiphela isikhathi kwasekucala emaphakathe. Emaphakathe ke esikhathi. Amen. Hallelujah. But lesakufunza nani namhla la tikhathi tale testament lentsala. So khona kwathi ukuthi ke simephi tsina lamuhla. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Libandla funa liconze tikhathi kanye nemathuba ngathi interpreter kahle times and seasons. The church must understand the times and seasons, biblical times and seasons, ngoba letikhathi te live la uNkulunkulu tonke matiputhwa ndzawonye tatisebentela kuthi kube nesihlengo. Okay. Redemption. Tikhathi nalama events the 10 leto tikhathi they were working together towards the redemption of the whole creation. Amen. Ukhuluma ngayo Romans chapter 8 uthi indalo iyabubula. Le ndalo yayikaze isabubula kuleto tikhathi.
Lamhla ayisabubuli ngoba that which was desired has been brought to the open. Hallelujah. Amen. Lokhu le ndalo bekububulela sekwafezakala. Kristu sowenda umsebenzi waphelela. Amen. Indalo seyilethwe emaphakadzeni. Amen. There might be some question there, but ke angingayisho ngoba ukaziyibude. Amen. Okay, tikhathi telibhayibheli betisebentela ukuthi kufikwe enjongweni yesihlengo noma yekuhlenga. Amen. Amen. Hallelujah. The scripture does not present God's prophetic program as an indefinite sequence of events stretching endlessly into the future. Imibhalo ayisiyo incwadi lebekiwe nje emhlabeni ukuthi bantu babe nayo bagadze ukuthi kukhona uNkulunkulu latawukwenda kodwa asathi nini. Amen. But siyathi ukuthi kukhona latawukwenda uNkulunkulu. Okay, utakwenda nini? Asathi. Amen. Uyathi yena. Thina asathi. But imibhalo lokwenda ukuthi ibhalwe yabhalela ukuthi sitawukwazi ukuthi wendani uNkulunkulu nekuthi lokhu lakwendako sowukwendile yini masekakwendile seyini seyibhekekile manje noma seyini seyikhona manje yabhalelwa lokho kweimibhalo. Amen. Uma ke siyifunza ke with that approach siyabona ukuthi lo hlelo bekanalo uNkulunkulu sewalwenda uma silandzela le tikhazi lokuthiwa ngama time statements, the time framings. Amen. Ayasitshela ukuthi sewakwenda nalokho mase sisiqhubeka siyafunza sithola ukuthi sewakwenda konke according to biblical timings. Amen. Amen. Not according to our charisma ukuthi ukhona sigazeta ungena eminyaka. Utawungena nini? Uyathi uNkulunkulu. Yebo phela uyathi uNkulunkulu ngiko asinike lemibhalo. Khona nathi sitawukwati ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi bekafuna ukuthi sibe sebudlelwaneni naye baphakadze. Hayi ubudlelwane betikhashanyana. Sowehlile wende lokhu. Sephinze kuthulathulile. So ukhona sewende lokhu. No, abengaplani lokho. The plan yakhe lephelele bekukuthi egcineni aphumelele uNkulunkulu. Kusithola sibe sebudlelwaneni naye baphakadze. Amen. Hayi ke ma seasons. Yebo thina uNkulunkulu asikho kuma seasonal relationships. Lokusilapha nje asikagazi lutho ukuthi utawulwenda uNkulunkulu. Amen. Siyathi ukuthi uNkulunkulu sewenda lesikwendako manje si enjoya lo mphumela wekwenda kwaNkulunkulu. Amen. We are only enjoying the outcome of what God has worked through his servant Christ. Le kanti kuqala lemuva emthethweni ngoba umthetho yingceku yaNkulunkulu. The law is the servant of God. Amen. Amen. Hallelujah. The prophets are servants of God. Ngoba uthi ngale believe on the prophets and be established. Ngoba bona bebathi ingceku kaNkulunkulu bandlala le plan. Uthi uNkulunkulu wenda naku. uNkulunkulu tawukwenda naku. Amen. Uma ke sesifikile lesikhathi sokuthi akwende uNkulunkulu wakwenda vele. Amen. Sesibe mphumela thina. Sibanjwana besivumelwano. Oh hallelujah. Hayi ukuthi singene esivumelwaneni naNkulunkulu. Sine sitelwe kule sivumelwano la asenile uNkulunkulu anaNkulunkulu ngamoya. Amen. Iwaswatha uShumayeli bafana. Amen. Ibambene. Hallelujah. Okay.
ngifuna ukuthi gabo. Asesibuke the foundational principle. Let's see, God works according to appointed times. God works according to appointed times. Nkulunkulu usebenta ngekwetikhatsi letimisiwe. Noma abesebenta ngekwetikhatsi letimisiwe. Amen. No matter how you understand it. Nkulunkulu usebenta ngetikhatsi letimisiwe. Usebenta bekasebenta ngetikhatsi. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Amen. Uthi Ecclesiastes 3 verse 1, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Amen. Amen. Umshumayeli. Nasi. Uma athi to everything there is a season, akasho anything. Oh yeah. But uko konke lo konke ukhungelwe la kulesivumelwano. Okay. Amen. Yeah. La kulesivumelwano lesidzala konke la kwentako uNkulunkulu ubekelwe kumilo tikhatsi. Kube sikhathi lesiwenda na. Lesikhathi lesiwenda na. Lesikhathi lesiwenda na ngibe gcinene sidawuba sekukhulunywa nge-fullness of time. Why fullness of time? Ngoba lokwenda kwaNkulunkulu bese kwenta ngetikhashana. And mawuthi gcwalisa tonke tikhashana, tibese tithi yilili. Sekuphuma lokuthiwa kugcwaliseka kwetikhathi noma ekupheleleni kwetikhathi. Amen. Hallelujah. Kwaze kwathiwa ke ekupheleleni kwetikhathi, shothi ke sekuphelile noma sekuphelele. Yeah. Lokhu bekasolo akwela ticeshana uNkulunkulu nebala Israyeli. Hallelujah. Amen. Asesiphinde sipolishe la indzaba ya Genesis 1 verse 1. Awusifunzele khona masinyana. Yeah. Yes. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba. Yes. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba. Hallelujah. Lo makuthiwa izulu nemhlaba, ungacabangi lo mhlaba lo wethu lo. Yeah. Noma lezulu lela longala. Amen. Yeah. Lena yinkulumo yesivumelwano, kuqanjwa sivumelwano. That's right. Ngoba lo mhlaba lesiphila kuwo lo ema fossils labacwaninga ama archaeologists bathi kuye kwenteka bathole tintfo tsite la emhlabatsini nabacwaninga tibatshele ukuthi lo mhlaba lo una over billions of years. That's right. Amen. Amen. Kodwa sivumelwano sona sina about 6,000 years. The covenant creation. Lekala ku Genesis 1 verse 1. So makuthiwa ekuqaleni akukhulunywa ngale cosmopolitan lo mhlaba lo physical umdzalo umhlaba. Hallelujah. But kute sivumelwano masekafuna ukuthi uNkulunkulu akhe manje budlelwano nendalo yakhe ikakhulu umuntu sivumelwano saphakathe sefuna ukuthi ke manje akhe ele indalo ngesivumelwano ngoba lokula kwendako sevaphakathe. Amen. Kanti le ndalo yalomhlaba esiwubonako lo mhlaba lona ude emaphakathe ngotonke ndoda khona tiyaperisha. Yeah. Okay. Dihlahla tiyabola, dilwane tiyafa tibole, letinye tiyadlana tihambe tiyashiyana ngakhona. Kunyento kwentekayo. Nawe njengento kugwinywe imfishi. Yeah. Yokushiya khona manje. Amen. But kute sivumelwano kwakhiwa budlelwano bemaphakathe. Amen.
nalokhu bekuvele kukhona kulo lesikubona ko physical but uNkulunkulu ngathi sewudala kabusha a new creation. That's right. Hayi mabuza bekatasichaqa lapho manje uyabuya. Amen. So uNkulunkulu wadala. Yeah. Amen. LiBhayibheli alisitsheli ukuthi wadala nini, but ngokuthi manje lokhu la kuko kunekubola sewuphindze futhi uyadala, sewudala ke manje emaphakathi kule ndalo yaphakathi konke la kudalela khona kude tikhathi akunasiqalo akunasiphetho. Yiko naye uNkulunkulu ngale, he is not the alpha and the omega. Alpha na omega kule old covenant, but kule new covenant ungemaphakathi uNkulunkulu moya. Oh, praise God. Amen. Akaqali akagcini makonke lokuqaliwe ufuna kuphethe. Manje lala emaphakatheni akuqalwa, once kwaqalwa sekude kuma nemaphakathi. Praise God. Oh hallelujah. So ke ngithi ke the Bible is introducer esikhathini lokusho ukuthi this was a covenantal creation, not the creation of the cosmopolitan world, not geography. Hallelujah. Amen. Kodwa ziqalo sesivumelwano. Glory to Amen. God. That is Genesis 1 verse 1. Ngiko mase uqhubeka kufunza tonke into etfunza lapha ku Genesis 1 verse 1 uqhubeka kufunza. Umhlaba wawulihlane lelingenalutho. Bumnyama babumbonye emandi nekujula kwawo. Moya waNkulunkulu abehla enyunga ahamba etikwemandi. Amen. Umhlaba ulihlane, lihlane it is to be without God. Amen. Yeah. Hayi lihlane lelanga lo Latin. Umhlaba lihlane kuba bethe uNkulunkulu. Umhlaba bewude uNkulunkulu. That's right. Amen. That's right. That's right. Hallelujah. That covenantal language. That's right. Amen. Glory to God. And then ufunza bathi nokunye. uNkulunkulu wathi akube khona kukhanya. Amen. Kwaba khona kukhanya. Lekuqaleni already introduced manje Christ. That's right. Yes. Lekuqaleni already. Hallelujah. Ngoba lokukhanya lokhu kwehlukile lokunye takufunza la ngendasi kwelilanga ngenyeti netinkhanyeti. Okay. Nale lilanga akusilo leli. That's right. Buholi kulesivumelwano. Glory. Naletinkhanyeti akusiyo leyasebusuku inkhanyeti. Okay. Bankulunkulu makabhala umbhalo akasifundzisa igeography. Abantu usebenzisa tinkulumo tithundi. uNkulunkulu usebenzisa tinkulumo letisigadla. Lefuna ukuthi ke ube nelwazi ukwaninga uhlahlele. Amen. Letinkhanyeti tathi funza mawuqhubeka lapho ngulo Israel. Okay. Amen. Hallelujah. According to the sons of Jacob. Ngoba uthi Joseph aliphupho lakhe limtshele ukuthi yena tithungo tiwile wasala sasa limtshele ukuthi lilanga nenyeti netinkhanyeti yena kuyamkhonsamela. Amen. Then sesiya understand ke iBhayibheli mase likhuluma ngelilanga nenyeti netinkhanyeti. Alikhulumi ngalo la ngephandle. Lenkulumo yesivumelwano. Amen. So mase siqhubeka nalo ngifuna sihloniphe lo mgomo lo nalo umthetho lo wekulifunza iBhayibheli. Singathi ulichaza ngetinto letingephandle kanti lona linenjongo yalo. Hayi. Praise God. Bengimisi nje capho. Unyele singakuthola la. Covenantal language. Amen. Okay, sikumshumayeli 3 verse number 1. To everything there is a season. Ukufunza ngeSwati. A time for every purpose under heaven. Amen. Legama lethi heaven, under heaven, lisho under God's leadership. Amen. According to ngesunkulunkulu lizulu nemhlaba, lizulu buholi.
umhlaba ngilaba labaholwako. Are we together? Amen. Lizulu ngesibhayibheli buholi, umhlaba ngilaba labaholwako. Lizulu uNkulunkulu athethe buholi ahola abantu. Ngaphize futhi lizulu kube buholi according to the old covenant ke lelizulu labo bekuba priest, the priesthood. Hallelujah. Bekulizulu labo lelo. Amen. Yes. Ngoba ngaphandle kobupriest kule old covenant bethe uNkulunkulu. Funa kube nebapriest ukuze kuthiwe kunaNkulunkulu la kaIsrael. That's right. Amen. Ngoba bapriest abaphethe uNkulunkulu. Bapriest abatshengisa abantu indlela kaNkulunkulu netifiso kaNkulunkulu. So mawukhipha abapriest ukhiphe uNkulunkulu, ukhiphe the leadership which is the presence of God. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Asiqhubeke. Now the stapele. Ngithe manje tinjongo taNkulunkulu akusi random. Amen. Tinjongo taNkulunkulu tihamba ngetikhathi. Number 1, kunesikhathi sekudala. Time of creation. Uphinde kube nesikhathi from lesikhathi sekudala bese kuba nesikhathi saAbraham. Hallelujah. Amen. Amen. Bese emva kwaAbraham kube nesikhathi semthetho, the law. Emva kwesikhathi semthetho kube nesikhathi sesive, the nation of Israel. Sikhathi sesive. Bese la kulesive kuba netikhathi letinye, lesinye sesikhathi sato lapho tikhathi teba prophetic. Hallelujah. Lapho sibona khona the ministry of prophets. And masisuka la tikhathini teba prophetic tisi asharishela into etikhathini ta Messiah noma esikhathini sa Messiah, the times of the Messiah. And la esikhathini sa Messiah kunetikhathi manje tekufulfilla tonke letithundi. Siyaye summarize sithi it is the death and the resurrection of Christ. Kanti asiloko kuphela lapho kuqukethwe tiqheme tetikhathi netiqheme tetendo lebefuna ukuthi tigwaliseke kuleso sikhathi lekuthiwa sikhathi saMessiah. Hallelujah. Amen. But masikhuluma sigijima nje sithi the death and the resurrection of Christ. Kanti la kule death and resurrection of Christ sikhwama leso sicukethele tinjo letinyenti lebefuna tenteke ngesikhathi sato. Glory. Different timings. Ngiko lapha kune crucifixion. Amen. Funa inteke ngesikhathi sayo. Kune burial yende ngesikhathi sayo. Kune resurrection. Kune not ascension. Kune Pentecost. Amen. Kune Pentecost. Kune trumpets. Kune atonement. Kune tabernacles. Those are different times. Lekanzi leku Israel vele letinto leto betendiwa etithundini nato nato tendiwa ngetikhathi tato. Ngomakhanzi Israel akubhali Pentecost ngelisuku lemajokodo. That's right. Amen. Ngakonke kunikwe isikhathi sakho. So baka Isaka ke bebanikwe lo mthwalo wekuthi masambona Israel abhika liPentecost enda inkonzo efuna yentiwe ngesikhathi sema trumpets athi Isaka ningakwendi lo. Oh. Amen. Konga kwenziwe ngesikhathi sakho. Ngiko uthi lo mshumayeli, to everything there is a season. Amen. And a time for every purpose under heaven. So say under lobuholi baNkulunkulu kule old covenant kude kaIsrael befuna kwentiwe noma nini. That's right. Amen. Noma kanjani, noma yini. uNkulunkulu akendi noma yini. Ayende noma nini. Amen.
everything iboshelwe la etikhathini takho. Amen. Why? So that the tinto masatifeza ke letonge sithole fullness of time. And in the fullness of time, eternity. Amen. Oh, hallelujah. Okay, now let's get it up. Tikhathi Israel. Bible. It's number 1, time of creation. That is the heaven and earth, the covenantal creation. Amen. Hallelujah. Time of creation, which is a covenantal creation. Hallelujah. Amen. Isikhathi sebudala lababhala ngeswati. Isikhathi sebudala masicethwa sekuqhamuka isikhathi sa-Abraham. Isikhathi sa-Abraham isikhathi sekwentiwa kwetethembiso. The time of promises. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bese kuba nesikhathi semthetho. The time of the law, when God gave the law to the nation. La Sinai, Mount Sinai. Amen. Lo mthetho la kapeni makabanika lo mthetho la khathi kulo mthetho kuneticeshana futhi tetikhathi. Hey yama. Ngoba la kuneticeshana tetikhathi funa bekhona kwenziwako esikhathini sakho. That's right. According to the law. That's right. Ngoba lokwenziwa la kulo mthetho kwenziwe esikhathini sakho kumemetela lokungekho sibili. Amen. Lobe kuseta funa ukuthi akwende Kristu akugcwalise naye akugcwalise esikhathini sakugcwaliseka. Hallelujah. Hallelujah. Are we together? Amen. Yes. Isikhathi sebudala sandla isikhathi sa-Abraham lenzi isikhathi setethembiso sekwenta tethembiso ngonje namuhla kude kwenta tethembiso. Sikhathi sekwenta tethembiso kwakusikhathi sa-Abraham. Amen. Amen. The covenant which God made with Abraham was a covenant of making promises. Amen. Amen. So no more promises. Hallelujah. Kude nje sethembiso lesiseda. Kude baba. Kude sethembiso ukuthi uNkulunkulu utawenta lokukhulu lomhlaba lo kude. Sitshelwe ngemvuselo lenkulu letako. Lenkulu kade kungadotonge kude. Amen. Ngoba uNkulunkulu akasathembisi lutho nyalo. The times of promises were in the time of the Abrahamic covenant. Kula engakhona tethembiso uNkulunkulu makadenda emena Abraham tatithekela ngale gcineni. Ngoba makakhuluma naye ukhuluma ngeseed of Abraham. Not seeds. Makafika Paula uyayikhanyisa le seed uthi akusiye Isaka. Christ. Akusiye Isaka. But ngale bathi Isaka manje. But makafika Paul ngala uthi akusiye Isaka. The seed is Christ. Amen. Why? Because during the time of Paul was the time of the fulfillment of those promises. That's right. Yetethembiso sekagcwaliseka. Amen. Asikho la ukuthi sikhathe tethembiso. Oh, glory to God. uNkulunkulu wathembekile. Hallelujah. Unjani uNkulunkulu? Wathembekile uNkulunkulu. Makathembisa uyafeza. Hallelujah. uNkulunkulu akathembisi bese uyema. Eminyaka thousands of years. Sonke sethembiso saNkulunkulu sikhungelwe esikhathini. Yes. Amen. Sonke sethembiso saNkulunkulu siboshelwe esikhathini saso. Bawumfunzi weBhayibheli afuna abe nelikhono lekuhlola ukuthi wathembisa lokho uNkulunkulu lesethembiso besinesikhathi esingakanani ngoba lethembiso taNkulunkulu thina ama time frames.
Hayi. athi kavuleki. Yelana. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Time of Abraham and promises. After Abraham, time of the law. After the law, then they established the nation of Israel. We know the stories. Sinai, then banikwa khona umthetho. Then after banikwa umthetho, then within the nation of Israel arises prophets. And all don't let the prophet or the prophet at cutting sabo. Letinye taleti propheto teba prophet tafezakala ku Israel kule old covenant lemuva le akafiki na Messiah. Letinye tafezwa ngMessiah. Ngofuna ube ukaphele bawufunza the old covenant prophets nabakhuluma nge-deliverance of Israel. Ungethi bayishumayela namuhla. That's right. Beyine time frame leyo prophetic deliverance. That's right. Amen. Kuthi siyeta sikhathi. Hamba Jeremiah batshele ukuthi lapha ekuthunjweni but asipenda only 7 years. After 7 years siyathuthwa. Sibiyele ekhaya. Amen. Awukhamuke ke wena namuhla ukhuluma ngabo 70 years kuthi batha uphela bazalwane. Siyahamba. Oh hallelujah. No lokho bekubhekele isikhathi sakho. Uma aprofeta lo profeta uJeremiah utshela bobani ubatshela nini ubatshelelani utowendekani. Amen. Kwenteka yini ngasiphi isikhathi ufuna ukufunze ke wena ukuthole uthi kwenteka nangabe kusangakenteki ubuye utawusitshela ukuthi akusangakenteki utawendeka nini sitshele nguwe. Amen. Nabo ngakhona ukusitshela uloze ufe. Amen. Okay. Kulena the narrative lene yokubuya kwaJesu. Amen. Jesus is coming. Jesus is coming soon. It's coming. Kukhona start check la scripture la start funza verse. It's coming soon. Okay, usho kuthini lo soon? Yeah. Have you ever checked? Yeah, Jesus is coming soon. But can you define soon? Uthi lo soon masinyane wethu akafanana masinyane waNkulunkulu. Nabo bekufana. Awumasinyane bo. Okay, after Israel baba nesikhathi ba prophet. Ngiko lamhla sithi ba prophet. That's right. Oh. Amen. They were fulfilled. Amen. Lamhla sinjani? Lamhla sithi ba prophet. They were fulfilled. Mangabe bakhona yini umsebenzi wabo? Ngoba ba prophet bakhuluma ngedethembiso. Hallelujah. Oh glory. Lele sithi thine ti fulfilled in Christ. Fulfilled in Christ. So bakhona batondani. Bathi mbona B empilweni yakho. Usho kuthini? Amen. Those are not prophets. Those are storytellers. That's right. Amen. Okay, times of prophets and then the time of the Messiah. Nalabu time of the Messiah. Kuneticeshana. Tetikashanyana. Therefore, tikhubeke tifezakale within the time frame of the Messiah. Amen. So as a Bible scholar, funa ukwathi wena ukuthi lokho Messiah wakufeza nini? Lokho Messiah wakufeza nini? Ufake ekhasi nema-parables aJesu. Kude Jesu lakufundzisa lokulenga nje yaba. Itifundziso taJesu ngemifanekiso tifuna tigcwaliseke leku Israel tonke. Kude i-parable le-relevant lamunye. Yes. Hallelujah. Tazilomika kanisasa ushumela ini. The fulfillment. Niko sithi come to the realization of the in Christ realities.
Yeah. The in Christ. Umsebenzi usamkhulu bazalwane. Nyalo sisasebenza nje kunenyula ngale. Amen. Oh, thank you, Kuze la Jesus. lo la kuKristu la. Yeah. Lo la kuKristu la. Ay, ay, ay. Oh uyadlala. Ay, ay, ay. Amen. Okay, after the time of the Messiah, it is the time of the resurrection and the death and resurrection. It's about 7 festivals of Israel. Aqala ngalesikhathi se-crucifixion. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Crucifixion is an event in its time. Hallelujah. Ngojesu makalapha esiphambanweni uthi sekuphelele. Nakathi sekuphelele akasho konke. Amen. Usho lo msebenzi we-Passover. Hallelujah. Wephasika. Glory to Bese God. kuphelele ngephasika. And then kube bekule Golgotha. Ngimuve asho kanjalo. Bengabe sengithi next. What's coming next? What is coming next? Yeah. Amen. Something When I just like on that cross, usekuphelele. What is coming? Nguphelele ini liphasika. Then next. Okay. Abe kazi Jesu. In fact, uphendula umbuto lo. Uphendule iselelesi. Okay. Amen. Uthi lamu. Uthi ungakhathazeki brother, ungalanga ngambethele. Lo munye losathana ngala. Uthi ungakhathazeki brother, lamuhla. Ngabe nginawe. Paradise. Yeah. Amen. Paradise nguphi safunza kula map online ngitawuthola khona. Paradise ngulenzawo manje ye purification, yekuqwenwa. Glory to God. Purification kuqwenwa. Ngiko makaseka Bernard Jesu. Hayi kusibeka le ethuneni. Wayekaze aqwenga. Asusa Hades kumakhelwane wayo nekufa. The shoe. Amen. Amen. Angakwenga ngole the feast of unleavened. Singayihambuliso ngikho singayihambuliso befuna amasibharo kwafakwa lutho. Akufaka boswayi, akufaka boshukela, akufaka mbiliso, akufaka lutho nje. Zinkwa nje sihlala asikukumuli. Amen. Ngikho leso singwa leso siphila phakathi. Amen. Asiboni. Lokufa lokungcwatshwa kwaJesu bekumemetela sikhathi sekuqwenga. Jesu akazange afa. That's right. Afa eqwenga. That's right. Okay. He was purifying. Ngibana sikuphelele ngePassover, usaqhubeka umsebenzi. Now ufuna uqhubeke timely. Amen. From being crucified to the tomb, we are qhubeka. Then from the tomb, the resurrection. In 3 consecutive days. Emva koloko unyukele ezulwini. Hallelujah. Makafika ezulwini uqhubeka nalesikhathi saMesaya. That's right. Amen. Uphosi Pentecost. After 50 days. Hallelujah. Amen. Naloku kuphosa kwePentecost kugcwaliswa lobe kusithundi kaIsrayeli. Ngoba lesikhathi saMesaya sikhathi sekugcwaliswa. Hallelujah. Makafetha kugcwaliswa kwePentecost. Uphosa manje emacilongo. Yini emacilongo? Emacilongo was the persecution over the church. Hallelujah. Amen. The book of Acts yonke isitshela ngokushaya kwamacilongo. Hallelujah. Lamuhla kude licilongo letawukhala. Emacilongo akhala encwadzini yemisebenzi yabapostoli. Hallelujah. Because bekusikhathi sekusiMesaya afeze sikhathi sema-trumpets afulfile lo bekwenteka eka-Israyeli kuma-shadows. Hallelujah. Amen. Glory. So the acts of the apostles sibona ibandla liyahlukumentwa.
Hallelujah. Jesu unikile lapha ama-signals ukuthi masengishaya icilongo leli niba kwenda kwekuthi masengikhala icilongo Revelation ubhalile naye ngale kule ncwadi engiyibhalako sengiyiqedzile manje safuna ngithethe nalokho ukhona la i-specialize ekhona nga-book of Revelation but not yonke bengihambe ngiyambutha ngifaka lelamba amen. So uma ufunda incwadi ya-Revelation ukhanza ukuthi kuthiwa kukhaliswa amacilongo la ngi-7 hamba wafuna le ku-book of Acts hayi ukuthi aseda Persecution of the church. amen. Uhlukumento kwelibandla bekusikhathi sokukhaliswa kwamacilongo akhaliswa nguJesu sowusazulwini so luqhubeka in the time frame of the Messiah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Lesikhathi sekukhala kwamacilongo silaywa isikhathi se-atonement. I-atonement ngeSwatini uhlema isikhathi sekuhlema. Amen. Ulala sesikumahebheru manje ulala sekuthiwa-ke manje ilo Jesu lela wasungena ku-sanctuary lengakakhiwa ngetandla lengasiwa esemhlabeni. Amen. Abena angumpristi ngokwesimo saMelchizedek. Yini isimo saMelchizedek? Isimo saMelchizedek ngilokuthi uma kubhalwa ngaMelchizedek hayi ukuthi Melchizedek nguKristu. Exactly. Amen. Melchizedek akasuye Kristu. That's right. Melchizedek unaye babe. Unaye make. Unaso sive sakubo. Kodwa nakubhala covenantally awulethwa lo mbiko lowo leni ngoba kuthethwa Melchizedek wendiwa sithunti salo mpristi waseSalema lo nguye sibili. So njengoba sekubhalwa-ke asitshele ukuthi utalwa ngubani ngoba yena sewusithunti. Hallelujah. A personified figure in the scripture unikwa nje tindzaba ngale sivumelwano hayi tasekhaya kubo. Amen. Ngoma ufunza ngaMosi nje ungamlanzi kakhulu le mlanze sivumelwaneni. That's right. Na ufunza ngaAbraham ungamlanzi kakhulu ngoba Abraham uphuma le bantu betive le makalende. Amen. Mpheni la sivumelwaneni ungampheni leke she. Amen. Bonke labantu they are within lo mbhalo wesivumelwano. So ngisike Melchizedek akusuye Kristu. Melchizedek sithunti saKristu. Hallelujah. Kristu lemaHebheru ude babe ude make ude tihlobo. Hallelujah. Jesus. And lenzawo langena kuyo bikhondela kuyo ayisiya lendalo. Ngiphi lendalo? Lendalo yesivumelwano. Hallelujah. Amen. When he enters into the tabernacle is not under the old covenant. Tothi akusi tabernacle yetindlu letiphathekako. Nalo longena khona kude kuthi ufuna afe akanye ngulomunye. Ungena yena kanye angenele emaphakathi onke. Hallelujah. Angenele bantu bonke. Hallelujah. Amen. Aphinde futhi angenele tikhathi tonke nalede tlangamuva. Amen. Ngoma kale ku bread of unleavened what makale suwa wabese uvakashela abakanowa. Yeah. Sonke situkela sakanowa. Wasusa ngale kufeni wasinyusela ngale amaphakathi. Hallelujah. Wafika wasishumela siwa bonke labantu bakanowa bonke baphenduka. Amen. Amen. Oh hallelujah. Glory to God. Bonke abantu bakanowa. Ngoba kunabantu bakanowa. Amen. Labantu bakanowa lemlele nithi netilwane langena ngato emkhumbini. Kude silwane sake sangena emkhunjini.
Amen. Uthi intuthu langena emkhunjini. Uthi indlovu langena emkhunjini. Kude ibhubezi langena emkhunjini. Emkhunjini kwangena abantu. Abantu bebaphila eveni lesethembiso, covenantal world. Kwabuya lokuthi emasansi abobokondla lama-fathers ngetimali. Ngoba nangibawula uthi lapha ngumthwalo wabakhe uthi anakekele abantwana bakhe. Amen. Ngibani lona lo wethu sifundiso lesithi ufuna kube phakathi ishumi iye kubabe. Ukhokha iminikelo iye kubabe. Kwakhiwe tindlu kwakhelwe babe. Uthenga imoto othengelwe babe. Wakabani lo waletha lo. Kanti nkonzo yababe yini? Kanti livangele mjikisa bobabe yini? Bona bafunani labo babe? Ngoba sikhathi sathithuni labababe setaphela. Babe munye. Lo mbabe wabo kubo bonke. Ephesians 4 verse 5. Bakhamba labo babe. Ungawona ipaza pila. Mbani ovuse bobabe? Esikhathini sababe. Yeah. Amen. Asbiyeni Karios, San Karios. San Karios. Amen. Okay, let's go to Matthew 16. Verse number 3. I spend fast. It's not set. Matthew 16, verse number 3. Nasekuseni niye nithi lamuhla litakuna ngobe sibhakabhaka sibhejile sinemafu. Niyakwati kuchaza simo sesibhakabhaka kepha anikwati kuchaza tibonakaliso tesikhathi. Amen. Angathi sekashone phi Isaka? Leto tikhazi. Hypocrites, you can discern the face of the sky. Mbulile. Limbale lengisho ekhweni betinje. Amen. But your problem, you cannot discern the signs. Okay. The signs of the times. Makuya kwa Jesu kuyaba netimba. Oh hallelujah. The coming of Christ will be in signs. Okay. And so these hypocrites of Israel, they will miss that event because abakhona kufunza ema signs, ema appointed times. Amen. And so the hypocrites of Israel, lama hypocrites lawa, number 1, priest lomkhulu. Okay. Number 2, ba priest ngaphansi kwakhe. Emalevi. Okay. Number 3, nango tikoko lobathi beka leto tikhazi kuthiwa baFarisi nabaSadusi. Oh yeah. Tikoko ngoba atikho la mbhalweni. Hallelujah. Tikoko le kutathi beka. Ale tikoko bese tiphakamisile. They didn't have the art and the skill to study and to define signs for the appointed times. Because this Catholic Messiah had come. The coming of the Messiah was the appointed time. Amen. Chapter 4, Galatians. Okay. You should think. Let me have the Hebrews 1. Verse 1. Galatians 4, verse 1, 2, 3, 4. Galatians. Ngesikhathi indlalifa iseyincane ayikehlukani nesisebenzi noma ingimnikati wako konke iba ngephansi kwebalinzi nebaphathi bayo kuze kufike isikhathi lesabekwa nguyinzi bunjalo ke nakithi ngesikhathi sisebantwana sasigcilwate ngemimoya yemvelo kodwa kwathi
Kodwa kwathi isikhathi sesifike ngalokuphelele. Amen. uNkulunkulu wathumela indodana yakhe leyatalwa ngumfana. Yakhula ingephansi kwemthetho. Hey, kwathi isikhathi sesinjani? Sifike ngalokho. Sesifike ngalokuphelele. Hallelujah. That is the appointed time. The Kairos. Okay. That's right. Amen. Galatians. Moya. Onguyelo. Awufunda ngesingisi. Okay. Now I say that the head, as long as he is a child, different nothing from a servant, though he be Lord of all, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Yes, until the appointed time. Until the time appointed of the Father. The Kairos. Praise God. So Israel, ngesikhathi saMessiah emhlabeni, was living in the time appointed by the Father. Hallelujah. Amen. So laba Jesu manje ubakhuta ngokuthi bakhona kufunza bhakabhaka litawubaleni. But lesitukulane lesa sa Jesu asikhonanga kufunza timbawu Okay. desikhathi lesimiswe ngibani. Hallelujah. The signs. Ngo lokuthiwa i-second coming of Christ. Kubhaka khona la kulama signs of the appointed time. Okay. Amen. The Messiah had only 70 years. Amen. The appointed time was only 7 years, according to the prophets of Daniel. And that prophecy of Daniel was dissected into two sections. The first section is 30 years. Kudalwa kwakhe nekukhula kwakhe nekushumayela kwakhe nekubethelwa kwakhe. Amen. Amen. Konke lokubhalwe ngaye emibhalweni kungasali ngisho kunye. Akunasiqeshana lefuna sisale. Amen. Matthew 5. Yeah. Ngiyamfuna. Masemlambile. Sokhona kuhle. Amen. Matthew 5:17. Ningacabangi ukuthi ngitele kutewucitha umthetho netimfundiso tebaprofeti. Angiketeli kutewucitha, kodwa ngitele kutewugcwalisa. Legama gcwalisa is to give meaning. Ukunika bungiko bakho. Amen. Hayi lokugcwalisa akasho ukuthi nani ngibokwenda. Amen. Njengoba nivamisa kusho ukuthi nani ngeke nimosindisiwe ni phamisa iBhayibheli. Bathi Jesu akento uChristu ugcwalisa. Manje nikwenti ngani? Makathi ugcwalisa, futhi ufikile yena menti sibili. That's right. Hallelujah. Yeah. Masakufika menti sibili, manini ningasendi nine. Ngibambile sengithethe ukwenda ukunika bungiko bakho. Ngoba lo mthetho sithe uyingcebo yaNkulunkulu ethithuntini. But ingcebo yaNkulunkulu man realities is Christ and has come to give meaning of those shadows. Praise God. Hallelujah. And mase unika manje sizathu sabo akukabheke ukuthi bese wena uyakwenda. Mawubuyela emuva ukwenda futhi wena sewungumphika Kristu. That's right. Ngibani wena sewungumphika Kristu oshumayelako. Umphika Kristu osinzisile. Umphika Kristu lolimemba lethembekile ebandleni. But the way the behavior umlomo ukahle. Tendo antichrist. Amen. Emleni kunjani? Right. But tendo antichrist. Amen. Okay, ngoba uthi Jesu, but you cannot discern the signs of the times. La kulama signs of the times, because the signs of his coming. Ngoba kubuya kwakhe kwendeka ngema signs. Akuzange kuyindvoza lenjengami netino letemjuda. Yeah. Jesu wabuya in signs.
Hallelujah. Yibo abakhutla kubo la. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kudla seku right. Siqala ngikudla masigcina ngakho. Sawuqhubeka. Yes. Ngabe sengikhiya umnyango, ngoba sendihamba nasensuthi. Okay, asigcineni bazalwane, asigcineni, otherwise I cannot exhaust all these things. So Jesus expected his hearers to recognize that something significant was happening in their generation. I'm just reading for you what I've written. Messiah had appeared. The prophetic promises were reaching fulfillment. Old covenant order was approaching its consummation. The kingdom was being manifested. The apostles therefore had to understand where they were on God's prophetic calendar. Okay. The prophetic calendar ended after the finish of the 70 years of the appointed time, according to the prophecy of Daniel. Amen. Lamuhla kude i prophetic calendar. That's right. Amen. Yeah. Amen. Are we together? Amen. Join us online on Monday. Number 4, Jesus announced that the time had arrived. Okay. Hallelujah. Yeah. Phinde sibuke emalanga lanzala ukuthi sibuke the fullness of time. Sisho ukuthi iBhayibheli ngalikhuluma ngama fullness of time. Siphinde sicheck ukuthi Christ came in these last days. Christ came in these last days. And so on and so on. Amen. Siholele ngoma manje so thanks. Ha